ولی تماشاوان اینجا البته دنگین کردان به باندورن جبر کو کرد به دهان میلیونان حال ترکیه بس کرد ین استانبول دیجیم قدر کردین لباشور کردستان نشخبا کوری کردستان مزنترین پارچه کردستان 30 میلیون کرد گوتن کل ورهنه ادی باندوریا بیگمان روشا ویریت ادی که روشا که تون تبه باندوری لسر پارچندن هبه روشا که آرام هبه باندوری لسروان هبه جبر هندی جهر که سگ دخوازه کل ور پرسو کردان برای ربازین دموکراسی بین چرا سرکن کو کفن شپیاوی یا صدان صالحیه هر دم لور روشا کردان باش به آشتی هبه چرا سری هبه باندوری لسر پارچندن جکریه هرچند برپسین ترکیه تأکید سروی چرا سری دیگر می‌بینه که میه هجایه بریس محمد گل سیاست مدار کرد ج دیالکتیکا زازاکی خو زمانه که دولمند با مستا یعنی گله دیالکتی بهنه بس هم هفدو تناگی بهویه ایدی ام وی جی در باز بکن به هفدو تیب گرچان و زمانه که استاندارد تبه دی گوتن نکتنی کرد ترکجی کرد خودی باندورن هک میوانه که میبریدو دمش بیرام ترک بود بجه ایدی کرد نوا سیاست ترکیه ده خودی باندورن هفسنگه دو گورن رجالو اف باندوریا چابه اداره کرد شاباش سپاس دکم جیبو از زازا و زازا که قصه کنم اما وازن که ترکی قصه کنیم تو چه konuşmak istiyorum mesajları doğru vermek için bu peyamin min rast bigin az dixwazim Türkiye baxaxım le Türkiye ve got İstanbul 4 milyon Kurd hene ev rast ez leve dere dijim و از بجم به هجمار زیادتره İstanbul و باجارکی کردان 5 میلیون 6 میلیون کرد هنه و هجمارکی زیاده یا کردان لبیدره هیه راسته کرد ولات خواه آزاد ناجن نکارم مافین خواه بکار بینم ام دخوازن کرد لترکیه و لهمو پارچن و هر دبره جهان همو مافین خواه بکار بینن لمخابن ام نکارن ها بحثا وان مافا بکن دما هل بجارتنه دا کرتين روجه ام نابینن راستیه کی داوار داینا مافان دا هبه الجمافين خو به پارمانه ترکیه bu منایت var giran جبر کو اس گله کلی صدیق دید گمنده که خفنا برحال ایدیم اگه بحثا باندوریا دنگین کرداب که نه جاره که دنگی که بلند بویه و نمونه مزنا برپسین ترکیه جاره که دو سه پیوند کردی دخوینن ایوار باش روش باش اون چوانن هیجان کردان دیگه evet جزرنجیه 20 میلیون 30 میلیون کوب صدان ساله هزاران ساله صرف آخر دیجین حتی نهایی بزمانی خود ناوفن ناپیون یعنی اول برپسین مزنا ترکیه بدوز شوازاران دفروشنی دا عاطفیان راب کشن پیوسته کرد چوال دوزاخه بگه گلو او چوال خودی درک ولی دوزاخه پرساخه بره پیشوه آره راسته پرسانهیمه Kürtler evvela Kurd destpêkê divê wek milletên dinyên cîhanê wek xwe bin ew jî bibin millet wek Kurd siyaset bikin wek Kurd tev bigerin lê mixabin îro divê astê da tev nagirin mixabin em dibînin di hilbijartinan de hê jî diwarê daxwazên xwe da wek we jî dibêjin ê ku bi Kurdî dibên êvar baş dengên xwe didin wan ji bo dawîkirina vê divê destpêkê Kurd ji bo xwe bifikirin ji bo berjewendiyên xwe siyaset bikin wiha tevgerin di wê astê de gelo partiyên wan hene em dibînin bi awayekî seranserî hinekê nêzîkatî heye wek partiyek û bi van daxwazan derketiya pêşnîne di vê hilbijartinê de hin partî hene behsa mafên Kurdan dike û Hakpar ji van yeke hin namzetên serbixwe hene vê dixwazin ji bo Kurd mafên wan were naskirin wek pirsawe divê Kurd wek Kurd bên muhatab girtin û ji mafê xwe biparizin û partiyên ku mafên wan diparizin dengê xwe bidin wan ez başta gejban ji ber ku li gor bersivata min pisyar çêkir başta kirban lê em her dê pisyareke ji ber ku gelê pir sebaratî vê pirseye de نها دنگی پشگیری کردان البته حتی نها جیگه اومدیتی
CHP تو داخوانی که فرمینه ده که پرسا کردان برای ربازی ناشتی چاره سر بکه اردوغان جاره که دن پیامه که بیوی آوایی لدیار بکری دادو البته تی دلور لور بحث پیواجا چاره سر یه جاره که دن برای ربازی نو دست بی کتابه دنا بین وان هر دو کی آلیین به باندورین ترکیه گلو CHP و AKP کیجی شوان خودی اراده که پیزا که پرسا کردان چاره سر بکه و دکاره چاره سر بکه لگرمیجو دیروکا وان پارتیان yani her du keşan agen. Evet. Rastlıya koyar ki her du partici vekave. Yani bunlar arasında çok ciddi bir fark yok. Denavbera wan her du partiyan da farqeki ciddi nine her du jî berjevendiyen komara Tirkiye yen fermi de parezin zaman zaman le em dibinin car carna ji bo wergirtina dengên Kurdan di demin kritik da ji bo derbaskerina serpirê gotinên wiha behs dikin mesela gotinên Birêz Erdogan li Diyarbekirê jî di vê çerçevê de merkare binirxîne lê hûn jî dizanin niha pêwîstiya wan zêde bi Kurdan nîne û niha zimanekî tund hemberî Kurdan heye yan jî Kurdan nabînin îrû mixabin li Tirkiye kesê CHP AKP siyaseta Kurdan bercandên Kurdan naparêzin û divê Kurd vê bizanin. Bele Birêz Mehmed em aliyê baladest dezberdar me helbeta aliyên baladest xwed nehelane pirsa Kurdan çareser bin her demê Kurd bûbûne faktoreke pês îradeke wan ya pês hebe îdareke pês hebe stratîjeke wan hebe aliyên din jî hatine pêş niha Kurd li metropolên Tirkiye hêzin li Stenbolê tewazna hêzê digorin Efsengê digorin li Enqere digorin li İzmîrê digorin ji birî Bakurê Kurdistanê kewata Kurd xwe çend dikarin gel û hêza xwe nîşan bidin aliyê beraber naçar bikin ku vê pirsê çareser bikin. Evet. Bunun için başlangıçta da ji bo vê min destpêkê jî got Kurd divê wek Kurd bifikirin û karê xwe jî bûyî hewayê bikin. Li metropolên Tirkiyê Kurd rêjeyeke zêde hene û bandora wan jî li ser siyasetê hene taybet li Stenbolê me dît ku dengên xwe dan İmamoğlu dema em nikarin bêjin ku gelo bersiv dîtin yan nedîtin em lê dinêrin bajarên din jî dîsa dan namzetên CHP lê daxwazên Kurdan nehatin cîbicêkirin niha hinek partiyên Kurd hene banga Kurdan dikin lê derfeta qazançkirina wan nîne divê Kurd li metropolan evên ku guh bidin Kurdan namzetên wiha ji xwe re esas bigirin kesên demokrat hene bikarbin mafên Kurdan nas bikin dengê xwe bidin wan lê niha li metropolên Tirkiye kesayetên wan nînin. Mehmed Gol siyaset medarê Kurd li Tirkiye hal Stenbolê mêvanê bû gelek spas. Ez spas. Gelek Sağ ol.